Noi muntin gamtina jeng ku kichate zose na bon chavin kalim naw salam kahin bole. Asa som leng chanela thuso nangai khom kitningin na bon chavin lem na heche ove. Tun ni adinga ki gong thuso ho nangai pantaw hite. Thuso thumakai. Chamtah kihoutoh nabou hin. Manipur a gale dol akichaisah ading hi. Manipur DGP Rajiv Singh. Manipur sunga may teile kuki zo kika. Chamtah kihoutoh na ting lebo gale tol hi kichai ding hi tin Manipur Director General of Police DGP Rajiv Singh in asaye zanhi a Manipur Police a 134 lin na rising day kiman na aho limbol na achun achi sa May 2023 apat gale tol zi a Manipur Police hon hasan na kimai topi ho chule boina su thip na ding le chamna a na dinga apan la adan ho ase jin hi chule aman ase be kin na a ha sa the zong le boina zo se su thip na ding in panha ta in akile e aje chu agang thei pe na chamna ding hi ke hon jong ka dei uve chule achi sa kum khat le ke sum hin boina adai jep tai ati gale tola ki do zat le nam te ni in ki ho chamna nei ding in DGP chun tem na anei jin hi chamna hi ki ho to na a kon so the hi in hu ham je a thei lo ding hi Rajiv Singh chun na se ben a tu chan hin mei pum mei thal sang thum le som la liwal chule mei chang sang som thum wal eki man do tai ati hichikin gon ki man na achun police officer tampin ato phan man jevin ever jong ani ki san ve Kangpopi Police Station Zone DGP Trophy for Best Police Station 2025 Award anakipi in ahi. Thangkona nampi political movement to a MIPI le CSO MLA chule so signatories hoto khom na len ta khat KSO GHQ in ahin gong in namsunga thu het theizo se hichi ki ho khom na a hi thu ngai ding le lunggel se khom dingin anoi za ki pe mon le phat na dingin ko na ahung ki nei e hichi jing ni kho akin gon ahin ke jong ko ki chano ko ki chapa ka hi e na ti le hichi kin gon ahin hu tha in lang lungku a sei nom het nom in ei zo si u lam kai ho het na hung phong do te dingin KSO thlang in nang le na loi na pai na in sungmi te ho zo si tim na lengi na ka hin ne uve mipi ki thopi na ngai chat zang min lal to thang hi suknu langa pa na hunga jam hin lam ka a ki wa na ha sat pha na tu a hi Kangpopi district kaithelman BMC a hi cheng hi chule ama hin nu le pa jong anei dapon gen thei ta aji acha to hung khosa hin achapa neu pen ba damo ji hin sumle paila na ding jong he hlan tapon now sen hi oxygen tha hat abo hai the hi tan tu a hin Kangpopi Christian Hospital muna a PUV so pipa hi migan thei mi ha sa hi tan zakhat zani cha hi jong le ekithopi divin tem na hung kine ye koi tabang inam sungwa milung len ekithopi nom angai lu kha le details het nom hoding in jangmin lal to thang number hi 81320 71378 chule koi tabang sumle pai thot nom hoding in 9233027026 gin zamang khongsai elais mangku Chingdai area core committee kipa thupon Chingdai area jut matna lampi tuichin galdot post s phileng kot lampi aha sat pe set ta ze in gari a lamthla na thei a hi ta lo ze in VV hole kho anung cheng lun hon ne le cha thil le lo angai cha ho tuichin a kon lamken kenglam 3 to 5 kilometers luchanga akipo tho ji zeun lampi sem do lo apoi mo bi set phana September 20 2025 le October 18 2025 ni khote ni a lampi sem na dinga kangui le cycle muna hausi bumper aniki ball in ji bumper draw a kon sumthem khat aniki mojo pansa in October 6 2025 ni kho in lampi aniki sem panin tu ni chanin na to achi thajing e lampi sim hoiding atambe se je in sumle pai jong gelsang in atam lut in na to bang khai ding hitam tia aneki lungdon laizin sopi minga in kithopi na in ne uvin akhat na a pu mamang khongsai dong sum sang soma apangin ani na a pu segin ti gamnom sang soma apangin athum na a pu hepung KPI sanga ina pangin ali na a nu hesi thangkam phai sang som la sanga ina pangin chule anga na a pu hau pu lu pheng song pe jang sang somin e na pan pi uve hitabanga sumla pai ki ngai cha lai ta ngai lu na nei ta ane go hin phal do za ta ho chunga ki pa thu thlang sung mi te le galdot kho hoi a pansa
Vivi ho zo se thalangin ki pa thu ka hin phong ve nam sunga mi nu mi pa nunga go thlang changwal hi hen ke loi khom na hi zong le lampi sim na a ikiphal na kham kham wa nei hin pan pi ding ovin ka hong taw ki do ve he thei kha chu chingdai area hi 31 May 2023 kuma e santen an hal ngim sel wa tu a hi Vivi ho ha na zala gamle go kinung lo a December 12 2024 ni ho a gamnung lo kit na mai cham ane ki sema gamle go ki hu tup da na hitan tu hin Vivi ho ki hilova khomi anung chen lut le lo tho thing po ki bol phabem a hita pathenin ei pi jing taw hen nam gal zone na zong hi mai hen boipu khongsai secretary chingdai area core committee 8837 344369 Themzil ZNV coaching 2026 Themzil special course hondo na English subject zauna a tampi hilbeding 20 October 2025 the Kangui Themzil khosa ute thupi noiza Themzil ZNV coaching 2026 achi kha jing to thonin tunin ZN public school kampu pimuna Themzil special course hondo in auminahi Hichi Themzil special course ahi JNV aspiring candidates hodinga English le Hindi class atumbe a omding hi Hichi subject de ni a tha samna nei hodinga atumbe a Themzil na api ding hi tin ngampu Themzil khosa uti coordinator in asai jin hi Hichi Themzil special course hondo na achun pu housegin changloi RO kampo pi rents chule pu haudin khup khongsai RO mod bung rents le pi tinne kim misau RO headquarter kang popi ho chu special guest in ahung thla ovinahi pu housegin changloin asaina a simlai japang hon hard work sanga smart work zo azil diu hi lekha simphat ikisim diu hichi rotin sunga chu thanop na theizong kichep go se zong azau sa diu hi alunglut na lamba thim azil ule thanop na zong anei diu chule lekha zong a head be che diu hi mi hin alunglut na abolting thanom ji a lothing ji hi JNV lut na dinga challenge dam ta ho overcome na dinga simlai hon hard work system apply abol diu hi alothin na diwa kalbi ki do tabang a hi tin asai jin hi hichi Themzil JNV coaching hi class 6 le class 9 na achi kha jing to thanin tu chena registration na amin ki khum se se ni si le kitup ta in class kitup ta in ala jingun atha a zaw nom hi la be ta loading tu chana zaw se hi kitup ta a boy reading in Themzil JNV coaching coordinator chun asai jin hi thu so hi chan chun ekichai tai thu so abana ngai ki dingin lem na hi chewe thu so hin ngai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed